ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Joe Biden witegura kuba perezida mushya wa Amerika yavuze ko yakiriye neza icyemezo cy'inteko nshinga amategeko yatoye isaba ko Donald Trump yeguzwa na Sena nyuma yaho abayoboke be bagabiye igitero ku nzu inteko na Sena bikoreramo. Nizihe ngaruka bishobora kugira kuri bwana Trump? Kuba inteko y'amakuru y'ikizere abase wenda hari bizanashoboka yuko Sena imuhamya ibyo byahashinjwa, ibyo ngibyo bizahita mu by'ukuri bimubuza kongera kwiyamamaza. Muri Uganda batangiye kubarura amajwi nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yabaye uyu munsi, naho imibare mishya ya mbere irerekana ko ubukungu bw'Ubudage bwagabanutseho 5% mu mwaka ushize. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa kane itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere. Ano makuru reka tuyahere muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho Joe Biden witeguye kuba perezida mushya wa Amerika yakiye neza icyemezo cy'inteko cyo kuryoza perezida Donald Trump cyaraye cyemejwe n'inteko nshinga amategeko ya Amerika. Ubu rubanza rwe rukaba rusikaje kujya mu nteko ya Sena. Icyo gihugu birashoboka ko ibyo bizaba amaze kuva ku butegetsi mu cyumweru gitaha. Bwana Biden yavuze ko hari byiza ko perezida ryozwa ibyo yakoze. Yanasabye inteko ya Sena kwibanda no ku bindi bibazo. Bwana Trump haryozwa ko washishikarije imvururu abamushyigikiye bateye ubwo inteko nshinga amategeko yarimo kwiga icyemezo cyemeza ko yatsinzwe mu matora yabaye. Niwe perezida wa mbere wa Amerika waryojwe ku nshuro ebyiri. Icyaha nikimuhama ntabwo azemerwa guhagararira umwanya wo kuyobora igihugu mu buyobozi. Ntabwo Bwana Trump haragira icyo avuga ku cyo cyemezo cyaraye gifashwe n'inteko nshinga amategeko, ariko ubu aravuga ko yamagana imvururu. Mu kugerageza kumenya ingaruka z'icyo cyemezo kuri perezida Donald Trump ku giti cye no ku ishyaka ry'aba Republican, navuganye na Dr. Joseph Sebarenzi ukurikirana politiki yo muri Amerika. Kuri perezida Trump ni ikintu kibi kubera ko abaye uwa mbere uvanyweho icyizere inshuro ebyiri, bishobora kuzamuviramo ko atanashobora kongera kwiyamamaza kuba perezida, ukurikije ko yari yaravuze yuko nubwo atsinzwe muri aya matora ariko ko mu gihe kiri imbere mu myaka 4 ko azongera kwiyamamaza kugira ngo yongere abe perezida. Kuba inteko y'amakuru y'ikizere abase wenda hari bizanashoboka yuko Sena imuhamya ibyo byahashinjwa, ibyo ngibyo bizahita mu by'ukuri bimubuza kongera kwiyamamaza. Ariko ikintu abantu bakwiriye kumenya nuko buri bw'inteko yakoze biriya bita ngo ni impeachment. Icyo bivuze nuko umutwe w'abadepite umushinja biriya byaha, ariko abagomba guca urwo rubanza ni Sena. Yabisuzuma igafata icyemezo ko ibyo bamushinja ari ukuri, ko bimuhama cyangwa se ko bitamuhama. Muri Sena biteganyijwe ko 2/3 by'abasenateri baramutse batoye icyo gihe icyaha abadepite bamushinja cyaha kimuhamye. Sinzi ko aho ngaho tuzanahagera kubera ko perezida wa Sena yavuze yuko icyo kibazo kitazasuzumwa muri iyi minsi mikeya Trump ashigaje ari perezida. Wenda hari bizasuzumwa hagiyeho Sena yindi n'umuyobozi mushyashya uzajyaho guhera ku itariki 20 z'ukwezi. Abo rero nibo bazasuzuma niba icyo kirego cy'umutwe w'abadepite bacyakira cyangwa se batacyakira. Birashoboka ko Trump ashobora guhamwa bino byaha na Sena atakiri ku butegetsi. Bifite impaka nyinshi. Itegeko nshinga rya Amerika irabisobanura ku buryo buhagije ko Sena ndetse n'umutwe w'abadepite basuzuma icyo kibazo ku muperezida uriho. Umuperezida utakiriho ntabwo constitution yerekana ko bashobora kujya gusuzuma icyo kibazo. Ni ukuvuga rero ko umutwe w'abadepite wo ejo waragisuzumye kuko perezida aracyariho, perezida Trump aracyariho, ariko Sena yo ntabwo izasuzuma icyo kibazo kubera ko batari bagishyira ku murongo w'ibyigwa.
kandi icyo gihe bazabishyira ku murongo w'ibyigwa perezida Trump ntabwo azaba akiri perezida. Ariko hari abadepite benshi bavuga yuko icyo kibazo kizasuzumwa n'ubundi na Sena bakurikije ibyigeze kubaho kera, kuko kera byigeze kuba ku musenateri witwa William Blunt kera cyane mu 1797, ubwo byigeze kubaho mu mateka, nubwo bitabaye kuri perezida ariko bikaba ku bantu b'abayobozi bo hejuru bakomeye nabo. Ubu hari abantu bavuga ko Sena ishobora kuzasuzuma icyo kibazo nubwo azaba atakiri umwanya wa perezida. Ibi hari icyasha bishyize ku ishyaka ry'abarepublikani. Ubundi burya iyo umuyobozi w'ishyaka ashinjwa ibintu bibi nka biriya bizana icyasha kuri iryo shyaka. Biriya bintu biteye icyasha ishyaka ry'abarepublikani, biteye icyasha muri iki gihugu. Urebye mbega uko abantu babibona, abanyamerika babibona, barabigaye cyane, ndetse n'abanyamahanga barabigaye cyane kubona umuperezida uriho akekwa ko yaba yaragize uruhare mu bintu byo guhungabanya umutekano w'igihugu ayoboye. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tuvuge ku byerekeranye n'ubukungu bw'icyo gihugu. Icyumweru cya mbere cy'umwaka mushya cyaranzwe n'izamuka rikabije ry'ubushomeri kuvaho icyorezo cy'indwara ya coronavirus gitangiriye muri Amerika. Abantu barenga ibihumbi 180 nibo biyongereye ku rutonde rw'abashomeri basaba leta ubufasha kugira ngo baramuke. Muri rusange abantu ibihumbi 965 nibo banditse basaba leta ubwo bufasha. Uyu mubare wiyongereye kubera abashomeri bongeye gusaba ubufasha nyuma yaho leta yongereye gahunda yo kongereza imfashanyo. Dukomereza n'amakuru ku mugabane wa Afrika, tujye muri Uganda aho bazidukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Perezida ucyuye igihe Yoweri Museveni umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi ahanganye n'abakandida 9. Umukandida hari ku isonga ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine yavuze ko bamwe mu bantu be bareba uko amatora agenda ku biro by'amatora bataye muri yombi. Umuvugizi wa Perezida Museveni yavuze ko biteguye intsinzi, ariko hari abavuga ko badafitiye icyizere aya matora. Mukanya navuganye na mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo uri Kampala ukurikirana aya matora, ntagira mubaza uko igikorwa cyo gutora cyagenze. Amatora yatanguye saa moya yo mu gitondo, ariko ku biro by'amatora bimwe abanyagihugu bahashitse imbere yuko niyo saha igera. Hari mirongo miremire ngaha mu gisagara ca Kampala, nta misugumana aho twagiye turaca, abantu bose bari batekanye. Batoye Museveni yitoreye inshuro ya 6, yatoreye wewe ahitwa Kehura yavuka, akaba yavuze yuko azoshira aho intahe ishize niyaramuka atsinzwe aya matora. nawe wo bahanganye Bobi Wine ari waza kwisonga batavuga n'umwe na leta yo bafite abanywanyi benshi, yavuze yuko amatora atari mu muco, atariko yizeye yuko akanama kaje gutegura amatora kazoheza kakubahiriza y'abanyagihugu bavuze. Siriake, ibikorwa byo kwiyamamaza byaranzwe n'umutekano muke. Uyu munsi umutekano wari umeze ute? Umutekano wabona ko aho uciye hose hari abapolisi bacungereye abariko baratora. Aho twashoboye gushika nka mu gisagara ca Kampala, wabona ko atanumwe ariko ararya ugwara abariko baratora. Mbere ubu ku mugoroba igipolisi kiba camenyesheje yuko nka hose mu gihugu byagenze neza, ariko kubera ko abatavuganwe na leta bari basabye yuko abanywanyi babo baguma ku tuzu tw'amatora, basubira baravuga bati ntibizere abo batanze nk'indorerezi abari bo barabaye mu matora. Ibyo bari byiza ati kugira ngo bikinge n'ikiza covid. Ati ikindi naco nuko mu bisanzwe hashobora kuba abanezerwa cyane canke abashabura cyane, bigatuma haba ugutana mu mitwe, bigatuma rero umutekano uba muke. Aho rero basabye yuko byiza uheje gutora yoca ataha, ariko hirya no hino mu gihugu umutekano ngo wifashe neza. Ariko bavuze ahantu jinje canke madugomba ngo aho abantu bashatse gutana n'igipolisi kubera ko bariko barababuza gutora amasaha yamaze kurenga, kuko mu bisanzwe amatora ateza kurangira isaha 10 zo ku mugoroba. Ejo Siriake havugwaga ikibazo cy'ifungwa ry'imirongo ya interinete itanga imbuga nkoranyambaga. Ubu byifashe gute? Nta kirahinduka, umuntu yovuga ko ahubwo byononekaye gusumba, kuko shikeje umuntu yashobora guca ku buhinga bwitwa VPN, ugashobora kuvugana n'undi ukoresheje WhatsApp canke Facebook. Ubu rero nubwo bwasenzwe ntaco bukimaze,
nta muntu n'umwe ushobora gutora haba kuri WhatsApp haba kuri Facebook n'izindi mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere no guhanahana amahera kuri bimwe byita mobile money, ibintu byose bisaba internet byose byahagaze. Ubutegetsi bwemera ko aribwo bwafunze internet. Perezida Museveni bwiwe yabivuze mu ijambo yashikije yuko yabihagaritse, akavuga yuko atashobora kwemera abantu bo hanze baza gufata ingingo y'igihugu ciwe, ko kandi ari bateza kwifatira ingingo y'ingene igihugu kiteza kuba kimeze. Ubu tuvugana rero amatora agomba kuba yarangiye, hagiye gukurikiraho iki? Amatora bariko baregeranya ibiharuro, ibyo navyo baca birungika aho babikusaniriza byose kugira ngo barabe uzoba yarushije abandi. Ibyo rero kugira ngo igiharuro bimenyekane byoza kumenyekana ku munsi wa gatandatu isaha 10. Reka dukomereze Vatikani kwa Papa. Vatikani ikaba yatangaje ko Papa Francisco nuwo yasimbuye Papa Benedicto wa 16 bahawe igice cyambere cy'urukingo rw'indwara ya coronavirus. Mu kiganiro kuri televiziyo ku cyumweru gishize, Papa Francisco yavuze ko gukingira iyi ndwara ari igikorwa cyiza, maze asobanura ko iyo udakingiwe uba ukina n'ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'abandi. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet murakurikira no makuru kuri Facebook live. Tujye ku mugabane w'Uburayi, imibare mishya ya mbere irerekana ko ubukungu bw'Ubudage bwagabanutseho 5% mu mwaka ushize. Ugendeye ku minsi y'akazi usanga iki kigero kizamuka kikagera kuri 5.5%. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imibare kivuga ko hafi inzego zose z'ubukungu bw'igihugu zahuye ku buryo bugaragara n'ingaruka z'icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Ni inkuru ya Andrew Walker mugezweho na Florentine Kwizera. Igitigiri c'amafaranga akoreshwa mu kugura ivyankenerwa no gushora imitahe yaragabanutse cyane. Ubudagi nk'igihugu ca mbere mu gushorera hanze bivuye mu nganda carahuye n'ingaruka zikiza ca coronavirus mu butunzi, ibyo cashorera hanze biragabanuka ku rugero rwa 10%. Igice c'ubwo buhombe casubiriwe n'amafaranga yakoreshwa muri leta n'ahora akoreshwa mu bwubatsi. Muri rusangi urugero ubutunzi bwagabanutse ko ni runini, ariko uko biri kose ruri munsi yaho bageze muri 2009 igihe c'idindira ry'ubutunzi ku isi yose. Ubudagi ntibwari bwakozwe ko cyane n'iki kiza nkuko vyagenze ku bindi bihugu bitunze, aho vyitezwe yuko vyinshi muri vyo bizogaragaza yuko ubutunzi bwavyo bwadindiye cyane mu mwaka waraye urangiye. Tuve mu Budage twerekeza mu Burusiya, aho abayobozi ba gereza muri icyo gihugu batangaje ko bazafata ingamba zishoboka zose kugira ngo bafate kandi bafunge Alexei Navalny natahuka avuye mu Budage ku cyumweru. Uyu mugabo utavuga harumwe n'ubutegetsi bw'u Burusiya yaramaze igihe yivuriza mu Budage kandi anahatorera agatege nyuma yaho aherewe uburozi bwangiza imitsi ikorana n'ubwonko muri Siberia muri gahunda yo gushaka kumwica hashize amezi 5. Abategetsi basabye urukiko rw'i Moscow gufata igihano cyo gufungishwa ijisho Navalny yahawe hashize imyaka 6 bakagihinduramo igihano cyo gufungwa. Bisobanura bavuga ko bwana Navalny atubahirije amabwiriza ajyana n'icyo gihano kubera ko yagumye mu mahanga ibitaro bimaze kumusezerera. Tugiye muri Liban, aho bafite ubwoba ko ibitaro byo muri icyo gihugu bidafite ubushobozi buhagije bwo kwakira umubare ukomeje kwiyongera w'abantu bandura indwara ya coronavirus mu gihe kino gihugu cyinjiye muri gahunda ya guma mu rugo mu gukumira kino cyorezo. Ni inkuru ya Sebastien Asha mugizwe na Prime Dikumagenge. Abanyaribani bavyutse basanga atagakoma mu mabarabara, amashure, amabutike naho n'amamangazini manini za supermarché vyugaye. Abajeje umutekano nabo bari kuri za barriere mu gihugu cose basuzuma ivyangombwa by'abashoferi kugira barabe yuko bafise uruhusha rwo kuba bari mu ibarabara. Uwo mukwabo w'amasaha 28 kuri 28 uzomara imisi 11 iri imbere. Liban kikaba kiriko kiragerageza guhagarika umurindi wo kwandura uwo mugera umaze gutuma ibitaro bitakigira isaganirizo.
abantu bariruka irya nino barondera ivyuma byo gufasha guhema kugira bafashe abariko baravurirwa imuhira mu gihe ibitaro vyakira abageze kure cane bonyene. Hari n'imyidogo mu gihugu cose ko leta idatanga uburyo bw'amafaranga bwo gufasha abakazi canke imirimo yari yatunze vyahagaze mu gihugu gisanzwe cugarijwe n'ibibazo by'ubutunzi bitari bwigere bishika muri kahise kacu. Tukiri ku mugabane wa Aziya, inkambi z'impunzi z'abarohinja ziri mu majyepfo burasirazuba bwa Bangladesh zibasiwe n'inkongi y'umuriro yangije amazu arenga 550, amaduka 150 n'ibiro by'umuryango udaharanira inyungu nabyo byangiritse. Imiryango y'impunzi yibasiwe n'umuriro yageragezaga kureba niba hari icyo yaramura mu bintu yarisanzwe itunze. Umuryango mpuzamahanga ufasha abana Save the Children wavuze ko iyi nkongi y'umuriro ikoze mu nkokora abanyarohinja bahunze itotezwa muri Myanmar. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, abakunzi b'ikinamico urunana, uyu mwanya n'uwanyu. Patrick ubwoba bwamutashye. Hagati na Dina ngo yiteguye gukora ibishoboka byose akavana Stefano mu bibazo arimo. N'urunana. Ariko Sena uravugisha ukuri. Ahubwo mfashe yamengere ngendesha mu mujye. Ukumva se bishoboka? Umfasha kuki bidashoboka se? Nguriza amafaranga asigaye urebe. Harya ngo urashaka kugira ute? Ndashaka ko nguriza amafaranga nkajya gusura Stefano hafungiye. Gusa icyo navuga nuko gusura imbo hari igikorwa cyiza, ariko ibyo bindi rwose ndumva utabishobora. Nyamara birashoboka mujye. Nge ndamutse ngiye kumusura, yahita abona ko ndi umugore w'umwitayeho. Noneho ngahita nigarura umutima we wese. Komana, umva. Urumva bishoboka Nadi? Wowe nguriza amafaranga gusa, ahubwo n'ibintu nashoboka ndamufunguza. Umva. Cyakora bikoze. Cyaba ari igikorwa cy'indashyikirwa umukoreda. Yego nyine, kamwereka ko ndi umugore w'umwitayeho. Maze ukureba ko ntahita mwigarura wese uko yakabaye. Nyamariza agasigaririra mu myotsi we. None se mugore we ndakumva. Utekereza ko atakujya nkuko yagize Nyamariza? Buriya si ubupfa bwa Nyiramariza ntabwo amera nkawe. Utekereza se ko Nyamariza arafungisha umugabo we ari ubugome bwa Nyiramariza? None ni ubwande. Baba we. None utekereza ko kuba agendera ku kibandara amakosa ye? Nese nayandi cyo nicyo ndi kukubaza. Tekereza neza wa mugore we. Ushobora kubora mukundanye kubera ko mutabana. Yakugeza mu rugo nawe akazaguhindura ingoma. We nyiguriza amafaranga yewe ibintu uzabo bireba. None se muga uyu munsi ntujya ku kazi? Oya ndakora ni mugoroba. Niyo mpamvu uje kwisokoresha nta mwanya naherukaga kubona. Ahubwo ntunganyiriza vuba hari ahantu nshaka kujya. Reka nkugirire vuba. Ahubwo muga ndakumva. Uzi ko ngize amahirwe. Mahirwe ki? Hari ikibazo nari mfite none ubu ngiye kukikubaza. Mbaza nta kibazo. Harya buriya nk'umuntu arwaye indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, mbese nk'imitezi, nta bundi buryo umuntu yayivuza atiriwe ajya ku kigo nderabuzima? Ahubwo si ibyo birashoboka Patrick? Ntibishoboka se? None se ni gute umuntu yaguha umuti atabanje gusuzumwa na muganga? Nyine ukagenda ukagura imiti ukanywa. Muganga atabanje kugusuzuma ngo amenye uburwayi ufite? Nyine umuntu abarwaye nk'imitezi. Wabwiwe n'iki se ko ari imitezi? Ibimenyetso tu. Icyambere, igihe wumva urwaye ni ukujya ku kigo nderabuzima kikwegereye bakagusuzuma, bakamenya uburwayi ufite ubundi bakakuvura. Naho kwivura rwose ntibyemewe. Nibyo? Ubundi se urarwaye? Njyewe se? Reka da. None se kubera iki warubajije utyo? Nyine ni umusore inshuti yanjye ufite icyo kibazo. Arwaye imitezi se? Ariko nyine atinya kujya kwivuza ku kigo nderabuzima, ahubwo aragenda akagura uduti muri farumasi, ariko nyine yanze gukira. Numvira ni ukuri. None se iyo miti agura aba yayandikiwe nande? Nyine aragenda akagura tu. Numvira pe. Umva, ubwire inshuti yawe uti niba utagiye ku kigo nderabuzima ngo wivuze iyo mitezi, bishobora kuzagukomerana bikakuviramo ingaruka zikomeye. Umubwire ajye kwivuza ku kigo nderabuzima rwose. Erega bimutera isoni. Hakubuzi ko aho yanduriye iyo mitezi ashobora no kuba yarahanduriye virusi itera sida. Ye? Birashoboka. None zose se indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina? Mana we. Uzamubwira ajye kwipimisha ahubwo. Ntibyoroshye n'ukuri. Ariko se nk'uwo ni gutajya kwandura izo ndwara? Umwana ukiri muto koko?
niba kwifata atabishoboye kuki atakoresheje agakingirizo. harya uti wari ugiye he papa? Mwana wanjye kumva urubanza rwa mushuti wanjye Stefano. uyu munsi nibwo aburana rero. Ariko ubwo nyine ndavuze imbere yo kujya kuvurwa urubanza reka mbanze nkunyureho ngo usuhuze ndebe nawe ukomeze. Aha meze gutya nyine. Sorry nani wowe mbwiye ko utameze neza mwana wanjye. Ndavuga ngo nzashaka akanya nze kugusura. None se wafashwe ute? Ubu se nabikubwira ngo iki papa? Nibura se urumva woroherwa? Yewe uko biri. Akira nkwihera utubuto. Nuko da ahubwo se niko. Karame. Wa mwuzukuru wanjye se yatangiye kurya? Yujuje amezi 6 ubona atangiye kumuha imfashabere. Niko kutambwiye se wa mwana we kujuze gufata amajyi umpera umwuzukuru. Uzi ko ya nkoko yanjye isigaye itera sha? Nibyo. None ejo nzohereza kantengo mumpera. Iratera. Yego rwose ariko se sha. Kuko utambwiye kwa muganga bagusanze mwihe ndwara nyine? Erega si indwara. Ngo si indwara? Ninda. Ngwinki? Ninda. Erega narasamye papa. Ahubwo byari ibimenyetso biriya. Nuko mwana wanjye. Erega ubwo ngiye kugira abuzukuru babiri ngo ukomoyeho. None se papa ubwo urumva bigushimishije koko? Bitanshimisha se. Biranshimishije cyane rwose. Ahubwo ndagusengera uzabyari izo impanga nk'ebyiri. Papa. Erega kubaho nta maboko. Ariko nge byabaye ntabyifuzaga. Kutabyifuzaga? Ariko abana b'iki gihe mwabaye muti. Ubwo burere ninde wabuguhaye? Urasubizayo umugisha? Ubu se koko uyu mwana abangana cyangwa ahita amukurikiza. Aha. Ubwo si byo washakaga rero? Rwose byarantunguye. Ahubwo se bigutungura bite? Harya ngo murajijutse ra? Nuko byagenze nyine. Hanyuma se kuki mutakoresheje uburyo bwo kuboneza? Niba mudashaka kubyara nyine ntutwite. Maze uvuge ngo umwana ntumushaka budeya Aha. Abantu mujijutse koko? Abatajijutse baraboneza urubyaro bigashoboka nkanswe mwe. Reka abuzukuru banjye basi. Ubwo nyine n'umwana w'umugisha. Ariko mbega umugabo w'umugome koko. Yewe we. Oya Stefano yari umugome rwose. Ndumva kirajya hano cyo gufungwa amezi 6 bamukateye cyari kimukuriye koko. Ariko mwungukira ufungwa ngo iki? Cyari kimukuriye rwose. Urabona se gufungwa amezi 6 ari make na de. Wowe usumugome ninde? Wowe usumugome ninde? Stefano. Nta soni. Umugome yabari wose tumye katirwa kira gifungo. Njewe na de. Wowe nyine rufu. Wowe. Wani ngewe utuma katirwa se ninjye Nyiramariza yakubise. Umva. Ndi bwanjye nigiriye amahirwe kuvuga na Stefano akanya gato. Ngo niwe wagiye kumurega. Yabimbwiye di. Oya ninjye rwose. Ariko uzukuntu yari yaragize Nyiramariza. Iyo mugize ko si umugore we yihaniraga. Si umugore we. Nadi, rekeraho. Itonde. Kwihanira se ninde ufite uburenganzira bwo kwihanira Nadi? Cyangwa ugira ngo kuri kugendera ku kibando kwa Nyiramariza ari we wabyihangana. Watereri. Ibyo rose byo byari gutuma ujyana Stefano mu buyobozi di. Bikaba bimugejeje no mu rukiko. None bakaba mukatiye amezi 6. Ubwo uramugiriye neza. Oya Nadi, Stefano niyumve rwose. Yari yarabujije amahoro urugo rwe. Si n'urugo rwe gusa kandi ahubwo ni Nyarurembo yose. Umva mbese Nyarurembo yose hari undi muntu yegeza agirira nabi. Hari undi muntu yegeza ahohoterara. Umvara. None se ugira ngo yibujije amahoro urugo rwa abaturanye bo barayagira. Nizere ko aho bari amezi 6 agiye gufungwa azamusigira isomo. Pochole mama. Hakuzi ko kabaye agasore wa. Pocho. Aha, ganza yararimo akura neza da. Disi kamaze gushyira amaraso ku mubiri nyuma yo kumukuza ibyinyo byari biri mu gitanya. Ceceka. Nuko shaho se wirwarira. Ubu nawe biraza kumugiraho ingaruka. Cyakora shaho mbabarire. Namenye ko arwaye ariko ntinda kuza kugusura kubera kubura umwanya afite. Birumvikana nye. Ereguretse n'umwanya muri ibi bihe bya corona abantu ntibagipfa guhura uko biboneye. Yego shaho. None se bude karamanye wafashwe uti? Nyine ncika intege nkazinduka nciragura
mbese mfite agaseseme nawe urabyumva. noneho yari malariya we uzi iyo yagufasha ukuntu ivunagura ingingo zose. reka malariya irarengana. none se ubwo bwari ubuhe burwayi? butekereze nawe nye. gucira agaseseme cyangwa warasamye bude? niko bimeze. uravugisha ukuri? narasamye rwose ubu ndatwite. mana we ko waba ukabije gukurikiza ganza vuba shabude. ntutegereje nibura ngo umwana abanze yuzuze imyaka 2 koko? nanjye sijye shanye. byagenze biteze? sha nanjye byarantunguye. ngo bigutungura? byarantunguye rwose. guteze? kubera ko nyine nahise nsama kandi ntabiteganyaga. agusibude karame. mwakoreshaga ubuhe buryo bwo kuboneza urubyaro bw'abatengushye koko? reka ntabwo. ye ubwo se ukimara kubyara nta buryo na bumwe mwigeze mukoresha we? reka ntabwo rwose. yego ko mana yanjye none se ubwo kumva utarashoboraga gusama koko bude? ni ukuri njye numvaga hakiri kare cyane. byose niwe wabyiteye rero rwose ceceka. nanjye ingaruka ndazibonye sha. tekereza rwose anye ngize kugira iyi nda nsamye ntayiteganyaga. hari ganzu ufite amezi make, hari akazi nakoraga nyagasani we. ahubwo agira uti n'umugabo wawe mushobora kubipfa bude? iyo mpamvu yonyine yaba atandukanye pe. nyine ibyo byose. utangiye kubyara indahe kandi ubireba koko bude? nta kundi rero sha ngaho ihangane. ubwo ndimo kugerageza no kubyakira. uzi ko nawe ubwawe bishobora kukugiraho ingaruka kuba warasamye umubiri wawe utari wakomera bude? sha sheri umbabarire ko nagutindije. ubundi se ugwatindijwe n'iki koko Patri? wahora n'iki? buriya nagiye kuza ngiye kubona mbona umukiriya ushaka kumwogosha arahageze, nuko mbura uko mbigenza aba ngombwa ko mbanza kumwogosha nyine. aha ariko we baramukunzi wanjye dore n'ubundi ndaje. n'ubundi ni ikintu kimwe mwibariza ubundi nkigendera. nta kibazo mbwira rwose ikintu wari umuhamagariye. nanjye ndashaka guhita nsubira ku kazi vuba hato bose atahagera agasanga ntahari. ni ikibazo kimwe kandi uvugisha ukuri Patri. uko ubizi se hari ubwo njya nkubeshya koko mute? Patri karame. urabizi neza ko ufite imitezi ukaba warayinyanduje? ngo iki? uzi ko wanyanduje imitezi? reka da. si ubwo wabikoreye iki Patri? njyewe ahubwo witekereza neza umuhungu mwaryamanye akayikwanduza. ubwo ugiye kubihakana? kuva naryamana nawe se undi muhungu nigeze ndyamana nawe, ariko mwagiye mwemera ko mwahemutse. okay wenda birashoboka ko naba nyirwaye. none kuki washatse ko turyamana nta gakingizo kandi uzi ko ufite ibirwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina Patri? kubera iki koko? nanjye ariko nari ntaremera neza ko imitezi ndwaye sha. Patri nuko warakoze nta kindi. nyine niba waranduye genda wivuze. nanjye kuva aho menyeye ko nyifite ndimo kugerageza kwivuza mu buryo bwanjye. none nagira ngo bigende bite? Mutesi na Patrick baritana ba mwana. burya koko ngo iyo mbimenyera abanza icyo nakoze igaheruka. we wabagira inama yo gukora iki? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. Nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri wa 4, ariko mbere yo kubasezeraho nababwira ko muri Uganda ubu bari mu gikorwa cyo kubarura amajwi nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite yabaye muri icyo gihugu. Perezida Museveni hakaba hanganye n'abakandida 9. N'amakuru yahagarariwe na Mark Niyo